Ja sam Ivan Miličević, inače sam inženjer koji se bavi fitnessom. To je jedna dobra stvar zato što kad sam bio u tom svom poslu nisam toliko uživao u toj slobodi vremena, u toj prirodi, u tom kretanju, u onome čime se ljudi trebali baviti. Vlasnik sam 2 centra Elite Fit, oni su prvi u ovoj regiji pokrenuli funkcionalni fitness i danas se bavimo kretanjem, a moja uloga je, ja sam specijalist za kretanje. Ja sam uvijek bio namijenjen za sport, ne mogu reći da nisam bio, imam crni pojas u taekwondou, bio sam profesionalni nogometaš kad sam završio karijeru u nogometu i bio sam aktivni natjecatelj u triatlonu, a paralelno sa svim tim dok sam još igrao nogomet i udarao po tom taekwondou, išao sam na tenis, na turnire i sport je nešto što mene definira definitivno i kako sam stariji shvaćam da i mozak igra jednu ključnu ulogu u tom, tako da ne smijem raditi ono od čega ne uživam. Jedan je život samo, tako da stvarno želim raditi ono što mi ispunjava. Zapravo spoj tih svih sportova i nekakvih treninga kojima sam se bavio i kak je YouTube eksplodirao nekakvih 2006. 2007. godine, vrlo lako sam dolazio do ljudi koji slično razmišljaju kao ja. I tu sam naišao u jednom trenutku na CrossFit koji mi je otvorio vrata velikih mogućnosti raznih sportova koji su tu kod nas dosta nepoznati, kao što je nekakav weightlifting, gimnastika, čak i atletika gdje zbog manjka stručnog kadra mi nismo uspjeli zadržati taj kontinuitet koji je potreban da bi bili u rangu sa nekakvim europskim ili svjetskim tržištem. Odavde je krenulo, iz ove garaže. Ja sam kao student, dok sam bio na FER-u, paralelno s tim dobio nekakvu gažu u privatnoj teretani gdje sam samo kao radio na pultu, ne? Ali zbog te ljubavi prema sportu ljudi su stalno pitali kako da radimo ovo, šta da radimo ovo. Da bi im dao dobre informacije, pošto sam vrlo analitičan, morao sam naučiti sve. To je došlo do toga. Godina. Znači, nekakve 2002. sam ja počeo tamburat po tom triatlonu. I dugo sam se držao u tome, onda mi je taj kardio aspekt, čim sam ga provalio, dosadio, onda sam počeo razmišljati o nekakvom planinskom trčanju. Pa kak je planina došla, tu su došle nekakve pripreme za noge. Pa sam onda zašao i u parkour, i u snagu, i u nekakav powerlifting, poslije došao do crossfita. A garaža je sagrađena 2011. Dubrava na 600 kvadrata je sagrađena 2012. i Sesvete je otvorena 2013. I ova kuća i to sve, i faks, i familija, sve se dogodilo nekakve 4 godine, što mi je uzelo dosta danka. Tako da, svakako mi je danas bitno da ide sve lagano, polako i da imam vremena za ovako super stvari kao što je ovo. Ciljena skupina, ja bih rekao da su svi ljudi napravljeni za kretanje. Apsolutno svi. Ono što je problem što niko od tih ljudi ne dobije nekakva uputstva kako koristiti to tijelo. Čak ni kako koristiti naš mozak. Ne? Ključno je da danas čovjek voli sam sebe. To svi znamo, ali rijetko ko nas je naučio i dao alati kako da to stvarno napravi. Tako isto i sa tijelom. Ako te neko ne nauči kako koristiti svoje tijelo, kako koristiti svoje tijelo progresivno kroz nekakav kontrolirani volumen i intenzitet, tebi će to vježbanje zapravo stvoriti traumu, a ne nekakav benefit koji ti može dignuti kvalitetu života. Tako da svakako cijela Gaussova krivulja i svi ljudi, čak i oni koji su ozlijeđeni, mogu dignuti kvalitetu svog kretanja. Tako da funkcionalni centar, konkretno naš, ja bih preporučio svakome ko se uklapa u profil te zajednice. A bilo kakav funkcionalni trening u svijetu, ako je definiran na zdrav način, da, ali u suprotnome bilo kakvo kretanje je dobrodošlo. Ljudi bi jako puno toga napravili samo da 3 puta tjedno idu šetati, ništa više. Mi svake godine imamo nekakav rast, zato što filozofija našeg ljudskog roda je da mi sutra budemo uvijek bolji nego što smo danas, odnosno da smo danas bolji nego što smo jučer. Tako bi trebalo gledati na posao. Danas kapitalizam nam nalaže da gledamo sve u novcima. Meni je bitno mjerilo u mom poslu koliki je taj respons ljudi, koliko ljudi dolaze, koliko ljudi ostaju. Jer novci bi trebali biti nusprodukt posla, a ne primarna, recimo, nekakva kapitalna analiza za otvaranje nešto. Tako da, mi smo svake godine sve veći i veći i svake godine uvodimo nove stvari i svake godine pokušavamo djelovati na više ljudi.
krenulo je sa ovom garažom gdje smo djelovali na nekakvih, zapravo krenulo je u teretani gdje sam djelovao na nekakav 1, 2, 5 ljudi, do garaže gdje je došlo do 10, 20, 40 ljudi. Kad je jedan centar bio, onda je bilo 100, 200, 400, danas to ide, znači 1000, 2000, 4000. Iduće godine, ko zna, možda dodamo još jednu novu. Biće dobro sigurno. Kod nas u centrima generalno su bazna klijentela, su ljudi koji žive u tom nekom mikrokrugu unutar nekakvih 3 do 5 km. Imamo jedan određeni postotak ljudi koji dolazi iz raznih dijelova Zagreba zbog kvalitete koju nudimo. Stranci nam dolaze samo isključivo kao gosti koji nas prate putem naših medijskih kanala i onda nam se svidi ono što radimo i onda stvarno žele doći, kupiti majicu ili nešto slično tome. Ne? A s druge strane, naš nekakav online trening, naše nekakvo djelovanje na YouTube-u gdje pokušavamo pomoći trenerima neovisno gdje žive, širi našu publiku i puno dalje odavde gdje smo sada. Moji osobni ciljevi su se svakako promijenili unazad zadnjih nekakvih 2-3 godine. Nekakav svakodnevni cilj je da ujutro kad se probudim da se nasmijem, zato što svi ljudi koje volim su tu i dalje su živi. Drugi neki primarni cilj je da imam nekakav balans, da se dignem na dovoljno vrijeme, da imam vremena za sebe prije nego izađem u vanjski svijet, da se osunčam, da budem malo sa svojim curicama i svojim sinom, žena je tu naravno sastavni dio, da se bavim nekakvim kretanjem vlastitim i da na svakodnevnoj razini samo isključivo pozitivno utječem na ovaj svijet, a u ovom svijetu su svi ostali. Tako da, moj plan je to dugoročno raditi što god mogu više, a na kojoj skali život će sam odrediti kako partnere, tako događaje, tako da vjerujem u nešto što dolazi od moje energije, a ne nešto što ja imam zacrtano. A što se tiče nekakvih novih centara i slično, svakako je potrebno da svaki od mojih centara ili bilo koji drugi ima jako dobru mikrozonu. Kad ima dobru jako mikrozonu, onda se može širiti za dalje. Tako da poslovno gledano, financijski, bi se svakako isplatilo sad otvoriti 3 do 5, 6, 7 centara, čak ne samo u Hrvatskoj. Ovaj proizvod koji imamo je vrhunski. Ali da bi mi stvarno mogli zadržati taj proizvod, mi moramo naučiti proces stvaranja toga. A mislim da nam fali još godinu 2 da bi to mogli. Kao osobu me definitivno ispunjava mir. Sve nekakvo menadžiranje života, sve nekakvo upravljanje životom, odnos sa mojom djecom, odnos sa mojom ženom, odnos sa nekakvim susjedima, da ne budu samo žene, karikiram. To je sve nešto što dolazi kao reakcija podražaja izvana. Mene ispunjava taj unutrašnji mir i vrijeme kada ja mogu odvojiti za nekakvo svoje razmišljanje, nekako svoje uživanje u svijetu u kojem živim, uživanje u jednostavnoj ljepoti, točno kako je. Znači mogu samo sjest i 3 sata ne raditi ništa i uživati u tome što, pazi, ovo će završiti, znaš. U ovom trenutku kad završim s ovim životom definitivno ne želim ni u jednom trenutku mogao sam, trebao sam. To je to. A u vidu posla, što se tiče Elite Fit, kakvu ti energiju daješ, takvu energiju dobivaš nazad. Tako da, ako su ti već ljudi našli povjerenje u meni, svakako im želim dati to jednako mjerom. Ne moram izravno sudjelovati s njima u tome, ali svojim primjerom, svojom implementacijom posla, sustavom rada, želim im dati tu slobodu da mogu oni odlučiti šta je za njih. To je to. Vrlo je jednostavno, brate moj. Čisto od običnih rečenica, način na koji izgovaraš stvari. Primijeti sad. Bio sam danas, gledam onaj sport katastrofa. Znaš, baš mi je bilo loše to sve gledati. Ili, s druge strane, bio sam danas gledao onaj sport. Toliko ima stvari koje se mogu popraviti. Toliko ima stvari na koje se treba utjecati. Već znam na koji način ću to popraviti. Treba sudjelovati u rješenju, a ne problem. Tako da, kako izgovaraš stvari, čak i za sebe. Ja ću se potruditi pa se nadam da će ovaj posao uspjeti. Ili, ja znam da će uspjeti, samo je potreban period vremena da prođe. To su 2 različite rečenice.
ti ako ulažeš energiju i to dovoljno puta ponoviš, to će se ostvariti. Onaj ko razmišlja koliko kuća košta, nikad je neće izgraditi. A onaj ko razmišlja ja želim kuću, on će je napraviti kako god da bude, jel da? Apsolutno. Pa da. To ti je pjevanje ptice. A, okej. I onda nekada možete iskoristiti period vremena u autu da se odmorite već. A i to je interesantno. To još Znaš nisam ti kako ja to radim često. Ja ti recimo putovanja ovisi o energiji kakvu imam. Znači ako sam miran, imam puno nečega šta me čeka tamo di idem, znaš rada nekakvog možda i tak dalje. Onda ti cijeli put od nekakvih tih 3-4 sata ja slušam nešto što smiruje. Jer dokazano ti je znanstveno da utjecaj glazbe i nekakvih zvukova može pozicionirati kristaliziranje vode u tvom tijelu. A voda je sastavni dio svakog od nas, ne samo to nego i mozga. I sad, ako razmišljaš o kristalima kao prenosu energije, što je istina, ti ako imaš kristale koji su u kaosu, tvoja energija jednostavno nije protočna, nije fina. To ti se dogodi u onom trenutku kad doživiš nešto jako lijepo. Znaš, onda ti hormonalno tijelo posloži tu energiju. Ili kad si pod stresom, sam si zgrčen. Zato što jednostavno kad energija dođe u tvoje tijelo, nagomilava se na mjestima gdje je potrebna obrana. Primjer radi, kad su ljudi pod stresom, dižu trapeze gore, ne? Da. Ili prekriže ruke, ili nešto napravi. A kad su opušteni, onda je gard nisko dole. Full si spreman da budeš otvoren prema svakom. Tako da možeš iskoristiti glazbu da si posložiš kristale za napor koji te čeka. Radili su ti istraživanja, tipa recimo koristili su nekakvu metaliku, koristili su agresivnu klasičnu glazbu, mirnu klasičnu glazbu i neku meditivnu glazbu. Razlike su abnormalne. Baš u slikama, ovo je sve nešto ovo, a ovi kristali izgleda nevjerojatno sa predivnim pikovima, tako da se mogu presjeći jedan preko druga i prenijeti tu energiju. Ne? Tako zato je bitno ujutro imati vrijeme za sebe, da možeš se posložiti za dan koji te čeka. Baš tako. Da. Najveća potreba, potpora. Viš kad treba razmišljati o potporama i kad treba razmišljati o takvim segmentima, onda se tu zbezumni. Kome sad? Znaš, puno ih je, definitivno ih je puno. Joj, roditelje nikad ne zaboraviti. To je tu su, u dobru, u zlu, kad je teško, kad je loše, kad im ne paše, kad im paše. Oni su uvijek tu. Žena, familija, nema ti niko bliži od toga, ne? To je nešto što ja znam kad dođem doma da je tu mirno, da sam ja tu siguran. A generalno iz pozicije bilo koga ostalog, svi dobri ljudi. Svako ko je pozitivan, svako ko želi odvojiti vrijeme za tebe, ja ću svakako iskoristiti tu osobu, da se povežem i da ja budem bolji sutra. To je ono što želim, tako gledam na život, to je tako. Ja biram kako ću živjeti, ne neko drugi. Ti moraš voljeti ljude da možeš biti dugo s ljudima. Znači moraš vidjeti nešto dobro u njima, a ne da. Ti, osuđivanje i uspoređivanje je iznimno plodno tlo za depresiju. I onda razmišljaš di si ti u ovom svijetu. Brate, ti si broj 1, ti si prvi doplivao od onih 20 miliona spermija i nagrada ti je život. Ne? Tako da, ovo je the cool stuff. Život je nešto što je cool. To nije nešto što je onak. Nisi ga slučajno dobio, zaslužio si ga, ne? Ne, apsolutno. A to da ljudi skužu. Pa da, najbolji si. 20 miliona ih je plivalo, ti si došao prvi. Da. Znaš pa kaj nije tako? Jesi najbolji? Pa ja moraš biti bolji od bilo koga druga, više u životu. Ne, ti si svoju nagradu dobio, vidi. Digneš se, imaš sunce, imaš prirodu, imaš ljubav. Sad, viš, tu bi se volio dotaknuti religije. Religija i ono što ti dozvoljava religija u toj cijeloj priči je nekakva super vrijednosti koje prenosi na tebe da bi ti imao raj ili pakao za vrijeme ovoga života. Vrlo je lako ići u crkvu ili ne znam se nija šta ili bilo gdje je džamija. Ja sam full otvoren. Meni je religija izvor informacija, a ne neka utjeha ili nešto slično tome. Znači razmišljam o religiji kao knjizi, kao mentoru nekako.
Tako da jedna religija nije isključivo samo najbitnija. Znaš, svako je učio ovaj život na drugačiji način. To je ono što je bitno. I to je sustav vrijednosti koji ti se prenosi na tebe generacijama. Šta trebaš raditi da bi imao raj ili pakao na ovom svijetu? Ništa više. Ti uzmi ono što ti paše, a ono što ti ne paše, u što ne vjeruješ, ne moraš. Isto tako, svaki čovjek je religija. Svaki čovjek je vrijednost. Od svakoga možeš nešto naučiti. Kad smo rekli, velike uši, ja? Da, zajedništvo. Zajedništvo. To je sve. To je ono odakle potičeš, to je ono gdje su najsličniji ljudi, gdje su najsličnije duše. Zajedništvo je bitno, zajednica je bitna. Ostvariti sebe individualno i kroz zajednicu, to je nužno svakog čovjeka. Tako da, zajednica je nužnost. Cijeli moj posao je zasnovan na zajednici, na ljubavi i međusobnom razumijevanju. To je najbitnije. Ne jedna stvar, svaki dan je nešto drugo. Svaki dan je nešto bolje nego jučer. To je to. Nemam ono, jedno vrijeme drži jedan citat, jedno vrijeme drži jedan čovjek, jedno vrijeme drži jedna zajednica, jedno vrijeme me drži jedno. A to jedno nekad ode u drugo, ne? Tako da, ostavljam si tu slobodu za uživanje. Nije svako za sve. Ako misliš da imaš poduzetničke sposobnosti ili misliš da imaš sposobnosti da možeš utjecati na zajednicu, svakako bi trebao dati priliku. I ta prilika koju daš ne bi trebala pasti sa prvom preprekom. Jer zapravo cilj je prepreke i uživanje u tom putu je nešto od čega učiš, a ne sami cilj. Ko gleda cilj, taj razmišlja površno, materijalno. Tako da ti da bi napredovao u životu moraš biti ispunjen socijalno, materijalno i društveno. Moraš biti zreo. Tako da što prije postaneš zreo, to ćeš prije znati uživati. To je tako. Evo jednoga vašega Njemca. Upoznao sam ga na Učkoj. Vraćao sam se sa Brijuna, ne? I išao sam prema Zagrebu i Učka je tunel između Istre i Kvarnera, ne? I uvijek sam prolazio kroz tunel, nikad nisam išao po planinu. I odlučim otići na planinu i kad sam došao gore rekao daj ovdje ću prespavati, imam sat i pol do Zagreba, dići ću se ranije, idem, želim se odmoriti. Kad sam tamo stao, vidim da imam mogućnost da isplaninarim nekakav vrh gore. I dođem na ideju, idem isplanariti zalazak i izlazak sunca. Imam video na mom kanalu, tako da super mogu pogledati. I tamo sam sreo čovjeka koji je imao 26 operacija. I on je vaš Njemac, vozio električni automobil i povezao me prema dole. To je čovjek koji je tolikom pozitivom izliječio svoj život. Da to nije vjerojatno. Nakon saobraćajne nesreće, nakon 26 operacija, on se kreće i dalje uživa u nevjerojatnim stvarima. Tako da,